Okuregera hari umukuru w'ibyamagara bwa district ya Ntungamo Dr. Amon Bahati abantu bashatu baherize kusindukwa hirwariro rikuru ryambara rifado bwanyuma yeshagamo kuremwa kuzuma bicweka byabo by'icama abo burwire bwa mpox. Abandi abantu bashatu abakwasirwe mpox kurabira mu bushambani barukuboma isolation hirwariro ryitojo kandi twinamasiko ngo ndware kinekira kandi ombantu bona abo tubasize kusibura kutwariza hamwe tugerezeho kusibura abantu 16 kandi bakira bari kurunji kandi bagarukombi ombicweka byabo kandi hati bari mu gukora emirimo eyaburi. Umuntu umwe nuwe yaherize kwitwa burwire bwa mpox kandi abantu 16 bo bakizire basiburwa kandi bwa hati bari mu mbera nunzi ubwa hati mu district ya Ntungamo tubire twahisa abantu igana mushanje bona abarwire indwara ya mpox kandi abantu ababo abo tubire tucebire abantu 24 abo tkonfamingire kuba bine indwara ejo kandi nangwa ico musasi umwe yaherize kutwarwa. Dr. Bahati nagira ngo baherize kutazakondo mu marwaro bwono mu district ya Ntungamo ngo bunde zikahweraho umukucendezo kujanjaza indwara ya mpox. Abantu urukura atabasa ku ibyo kushamba ntakubyesasira gumiza abaronda kapira na muno mu marwaro git gone tire mu kondomuzi twenda abantu bagumye bakwesa kapira kandi ndwara ireke kujanjara. We nani mbashabike minyeto yanje mwetandare ubushambani ahabuirobu turi kutwakukeneze kirware iki so ni nyingamba we no muntu wari umuntu yagera mu bintu byotahera byaba kwempera here n'ibindi bintu byakuzahambiri biyotasa kuza kugira ngo nuyirogo nanga niki ecyaho shikira nabashaho yetabavye kitizi. Omuntu yakwatwa indwara ya mpox nayo reko bonero oburumo kushasha umubiri okushasha umutwe embeho engurukira okucumi kumurro hamwe na norohererwa ha mubiri. Aha bwa TV West ndi Elias Aritugusa.